Ebuzu for me cheche obi biara me gide se obi a ho ye. Misra mo me ni nam TikTok na ma ho video we me pese me share video na mo fa maso na mo ntie. Me pese mo busa MPP for say ya ye omuden ye as a Ghanaians enye NDC we enye party asem. Ye mbuso mo say ye Ghanaians ye na boni na ye da ye omo a o mo pese omudi ye ko aye omo ene atiti mo boni ben enti John Mama abeji ye nkwa no enye mmamo de boni na ye da ye mo. Enti misro muntie voicemail we so what I say me say me brother we obekasa ansa na voicemail no play voicemail enti misro mo fama so na mo fantie. Make sure so be subscribe e Next Ghana TV na share video no mame waye wada wada na hwe na hu ni say MPP eni adwempa emma dem asantini audio we ameba pepu tie mu nsem na obe hu how evil the MPP is against Ashanti tie enra tama mishia me frɛ wo no from any 3 days wensa na po yeni na papa yeni na mu nyina ko hia mu wo abu akwa agogo guy bi na wa bi hospital bi no mfrɛ mo say Dr. Tam da so no na hospital ho na MPP ni da panifo no na po ni panifo ne bant man da gi panini mu nyina ene barekase ne Asofia MP no o mu nyina be hia Mobeshia no oma obia 1.5 billion na tepa district engineer will buy Asante Mampong district engineer will buy or Fenso district engineer will buy Asokwa district engineer will buy Ajuso district engineer will buy Afichasi district engineer will buy Bebiani district engineer will buy Asante Bekwa district engineer will buy engineers in na buy Manso district engineer will buy Obuasi district engineer will buy omo nyina buy obi abaje 1.5 billion no mde koy enti na po ai barekase MP no barekase Asofia MP no o kan kire offensive engineer say en Sunday say wonum Asofia light me no ka say na fam waskwa me bi onwachi be mbe na po be fa bia ma heda dim say me MPP no me fa information no enti barekase MP no ka kire offensive engineer say na wonum Asofia enti Asofia won extra time wonya na nyimre a wonya no pa wonya na nyimre sa enti me gidi say ba o me Sunday obedum no ze ba wote me nka sa na eko isi ame no ka say wo Sunday shia delegate mpanifo no ni ebi ewo Asokwa omo Asokwa ai sa Pentecost asode na isi Asokwa okọ ai sa benyina kwan so a Pentecost asode an kese na omo central asode an kese no ho na omo nyina be hia babo chinku etwen sempanifo ndo ba me gidi say underground work na wo ye no be do be ko bia me moto di achi se me ka se me waskwa nti papa wote me nka saa na eko ba me ni Asofia ya ba me ni na MP ni kan say Sunday wonum no ma enemo na sum se ne se Asofia e offer wote me nka saa na eko nti papa June this month from 15 to 20th no na dum so be ko kese pa anti Asaf market eya Asokwa ene ruri Asaf market enti no music no man 3.2 billion so na Asaf market ne so wa santre gina nyima ho nti ho na no hye mesanti nyima nka he so nyina ho nyima Asaf market off no na MPP NDC collapse na MPP enye baby ni afa campaign because this year na no research time o so mo hye to na 2027 no be the campaign for party nka na de ekoso no papa me da asinyame sure na po any Adam penifo a yabom din wo audio mu please mombra out na mo beyi mo ho ano mo ntim beyi mo ho ano dia energy minister please act quick because enkrofo person won't say the good work you are doing so please act quick.